kuvuka, kubaho no gupfa ni ibintu bigize urugendo rw'ubuzima bwa muntu. Gusa izi nzira zose usanga ziba zirimo amayobera ndetse n'ibintu bitangaje abantu benshi batajya bamenya. Iyo umuntu apfuye hariho inzira nyinshi umubiri unyuramo kugira ngo ndetse n'umutima ugahagarara, kandi unyura mu bintu bitari byiza cyane. Ese waba warigeze wibaza impinduka ziba ku mubiri w'umuntu mu gihe umutima uhagaritse gutera? Gura megabyte zihagije maze ntucikwe n'iki kiganiro kuko urunguka byinshi utari usanzwe uzi. Uyu munsi twabateguriye zimwe mu mpinduka ziba mu mubiri w'umuntu igihe umutima uhagaritse gutera, aribyo bigize umuntu kugupfa. Mwitegure kandi mugiye kugezwaho nanjye Muhire Laurent Pierre. Icya mbere kibaho, umutima urahagarara n'amaraso akipfundikanya. Iyo umutima uhagaritse gutera, umuntu atangazwa ko yapfuye ku mugaragaro. Niba umuntu ari mu bitaro, igihe cy'urupfu kiratangazwa iyo umutima uhagaze. Amaraso ntiyongeye gutwara uwo mubiri no mu mutima, bityo birumvikana ntiyongera gutembera mu mitsi kuko iba yafatanye kandi atagitembera. Imitsi yo mu mutima imwe ivana amaraso mu mubiri, indi ikongera kuyazengurutsa ikayageza mu bice bitandukanye by'umubiri, andi iyazana mu mutima. Imwe ivana amaraso mabi mu mubiri aba ari mu mwuka wa carbon dioxide, naho indi ikajyana mu bice by'umubiri amaraso meza aba agizwe na oxygene, iyi ngiyi duhumeka. Ni ukuvuga ngo iyo umutima uhagaze amaraso ntaba agitembera na oxygene. Iyo oxygene iba ikenewe ntibasha kugera mu bwonko no mu bihaha kugira ngo umuntu akomeze guhumeka. Ikindi kibaho, umubiri uhindura ibara. Nk'uko tubizi haruguru, iyo amaraso ahagaritse gutembera mu mubiri atangira gukora ibara, ibi bituma umubiri usa nkaho wijimye cyangwa se ukabona urajya gusa n'ubururu bwijimye bitewe no kudatembera kw'amaraso mu mubiri, mu gihe ibindi bice nabyo byeruruka cyane aho amaraso aba atagitembera ugasanga hajya kuba umweru. Twese turabizi ko amaraso ari mu ibara ritukura, nabyo biterwa n'insoro z'amaraso zitukura ziba zirimo. Izi nsoro zitwa red blood cells nizo zigenera ibara. Ni ukuvuga ngo rero iyo amaraso yahagaze gutembera, ntabwo rya bara ry'umutuku twabonaga imbere y'uruhu ryongera kugaragara, ahubwo umubiri urahinduka. Ubundi ubushyuhe busanzwe bw'umubiri bugomba kuba buri ku kigero cya 37 degrees Celsius, ariko nyuma y'urupfu umubiri utakaza ubushyuhe nka 0.18 degrees Celsius buri saha. Bivuze ngo umuntu amaze amasaha 10 apfuye atakaza ubushyuhe bugera ku kigero cya degrees Celsius 8. Ubwo ni ukuvuga ngo kuko twavuze haruguru, iyo amaraso amaze guhagarara atagitembera, birumvikana nta bushyuhe buba buri mu mubiri, kuko ubusanzwe iyo amaraso atembera uko anyura mu mitsi ku muvuduko runaka, ni nako bitanga ubushyuhe ndetse no gukoranaho kw'amaraso n'uruhu, nabyo bituma habaho friction. Ibyo byose ntibiba bikiba iyo umuntu yamaze gupfa, maze bigatuma umuntu wapfuye akonja kurushaho. Reka turebe ikindi cyitwa rigor mortis. Iki gihe imikaya y'umubiri iriyegeranya bigatuma umubiri wose ukomera bidasanzwe. Aha ni hahandi ushaka gukora ku muntu wapfuye ukumva arakomeye cyane. Ni iyi fenomene cyangwa se ni iki kintu kiba cyabayeho. Ibi ngibi bibaho kubera kugabanuka k'urwego rw'umusemburo witwa adenosine triphosphate ADP. Ibi ni bimwe benshi bize ibijyanye n'ubuzima bazi nk'ibikorwa imbaraga biva mu ATP zitanga imbaraga mu mubiri w'umuntu. Inzira isanzwe itangirana no gukomera kw'imitsi y'ijisho n'ijosi iyo umuntu agiye gupfa. Ahangaha imikaya itangira kugabanuka mu ngano, cyane cyane bihereye mu isura iruhande rw'amaso n'umunwa, bikwicirwa no kugabanuka kw'imikaya y'ibiganza n'amaguru. Ibi ngibi akenshi biba nyuma y'amasaha agera kuri hagati ya 2 n'8 iyo umuntu amaze gupfa. Iyi rigor mortis urebye ibishobora kumara amasaha 32 nyuma y'uko umuntu apfuye. Ikindi kibaho iyo umuntu apfuye ni ukunyeganyega ku mubiri. Nubwo umuntu ashobora kuba yapfuye, umubiri we ushobora kunyeganyega mu masaha make nyuma y'urupfu. Imitsi ishobora kwiyegeranya icyarimwe, ibi bishobora kugaragara nk'aho umubiri w'umuntu uri kunyeganyega. Ikindi ushobora kubaho, umubiri ushobora gusohora amajwi y'imisuzi. Ni ibintu bikunze gutungura cyane abaganga, ariko bibaho. Mbere ya myuka n'ibindi binyuranye bibaho mu mubiri w'umuntu igihe amaze gupfa. Ibyo byari ibintu bibaho mu gihe umuntu akimara gupfa. Gumana natwe niba ushaka kumenya amateka
mu buzima ibidasanzwe byagiye bibaho bitangaje, udushya n'utundi tuntu. Nuko nanjye muhaye Jean Pierre, asante sana, hasta la vista.